2018. godine snimio sam svoj prvi video i to sam objavio na Instagram, tek je tad Instagram uveo videe, IGTV se zvalo i objavio sam svoj prvi video i nastavio sam snimat na Instagramu, onda sam krenuo snimat na YouTubeu i tad sam bio drugi srednje kad sam krenuo snimat i negdje već sljedeće godine kad sam bio treći srednje sam dobio neke preglede i ekipa iz škole je saznala da snimam i onda su me počeli zajebavati, počeli su me sprdat. Puštali su moje videe na projektor pa su mi se smijali, dobacivali su mi svakakve gluposti i zajebavali smo kao di si influenceru, di si youtuberu, ovo kako ide, jesi dobio 100 pregleda na videu. I naravno da je to meni smetalo, ja sam tad imao 17 godina i tek sam krenuo s tim i nije bilo ugodno kad su me zezali za to i naravno da nikad nije ugodno kad god te neko sprda za nešto što radiš, što voliš. I onda sam u tom trenutku cijelo vrijeme razmišljao kao imam još, godinu i pol dana do kraja srednje škole. Ja sad želim u ovih godinu i pol dana da ja zaradim puno para od društvenih mreža, da si ja kupim neki auto i onda da ja dođem sa skupim autom ispred srednje škole i onda da ja njima svima pokažem da su u krivu. I ja sam razmišljao i stvarao neke nerealne scenarije u svojoj glavi kao sad ću ja njima pokazati za godinu dana, ja ću zaraditi pare, ja ću postati popularan i svima će im biti žao što su me zezali. Naravno da se to nije dogodilo za godinu dana i nisam zaradio ništa puno para i dalje su me zajebavali i bio sam cringe nakon godinu dana, tako da ništa se nije promijenilo u tih godinu dana. Ali, prekjučer se možda moj san djelomično ostvario. Naime, prije nekih mjesec dana moj fakultet na koji ja idem, Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta i Peta gimnazija, dogovorili su se oko suradnje, išli su na potpisivanje ugovora da imaju neke suradnje, da međusobno imaju neke radionice, možda da daju neke stipendije učenicima, nisam točno siguran. I ja sam bio pozvan da dođem tamo na taj događaj potpisivanja ugovora jer sam ja bivši učenik Pete gimnazije. I tamo sam pričao sa ravnateljem i profesoricama i kad je ravnatelj saznao da sam ja popularan, nije znao da sam ja popularan još dok sam bio u srednjoj školi, ja sam im ispromovirao Petu gimnaziju. On nije znao i onda je on kao došao na ideju, znaš šta, mogu bi ti nama održati predavanje o društvenim mrežama pa malo ti ispromoviraj našu gimnaziju kao znaš. I ja rekao, dobro, kao može. I profesorica jedna je to organizirala i prekjučer sam zapravo imao predavanje o tome kako je to biti influencer i da li se može od toga zaraditi. To sam prezentirao srednjoškolcima, dakle učenicima Pete gimnazije. I ja sam njima održao kratko predavanje gdje sam ja pričao o tome šta sam ja radio, kako sam ja postao popularan, kako sam ja zaradio novce, imao suradnje sa brendovima i tako dalje. I ajmo reći da sam djelomično ostvario taj svoj cilj kao da ja njima sad dokažem da su u krivu. Iako to nije bila moja generacija, ja sam završio Petu gimnaziju već prije 5 godina. Dakle, kad sam ja bio drugi srednji, bilo prije 7 godina buraz. Postao sam star frajer. Znači, kako je to puno vremena prošlo. Uglavnom, to je bilo prije 7 godina. Znači, ja sam držao prezentaciju njima, oni su bili drugi, treći srednji, nisam točno siguran. I oni su imali 16 godina. I ja sam imao 16 godina kad sam krenuo snimat na YouTube. Ajmo reći da sam djelomično ostvario svoj cilj. Ajmo reći da je bilo malo zadovoljavajuće za ego, ali nije sad ništa spektakularno. Nisam došao sa nekim skupim autom. Mislim, još nemam auto. Imam vozački položen, ali nemam još auto. Investiramo dugoročne dionice, kripto, da dugoročno imamo. Još nije vrijeme za auto, ali možda sljedeće godine, vidjet ćemo. I u publici je bio jedan dečko, kad sam postavio pitanje odmah na početku prezentacije, kao je li ima neko da je ikad razmišljao o tome da objavljuje videa na društvenim mrežama, možda da bude influencer. I niko nije digao ruku, ali bili su neki tamo klinci se smijali i onda sam ja pitao šta kao neko od vas hoće, onda je jedan dečko rekao kao da je možda razmišljao. I onda je slušao to predavanje, bio se javljao na ploču i sve i baš je bio aktivan. Vidi se da mu je predavanje bilo zanimljivo i onda nakon što sam se vratio doma, on mi je poslao poruku na TikTok. Htio sam te tražiti za savjet ukoliko ćeš imati vremena i volje. Neću se praviti da sam neki tvoj ogroman fan jer stvarno nisam, ali od kad sam prvi put vidio tvoj content u 2021. od početka sam imao samo poštovanje prema tebi. Kod tebe mi se najviše dojmilo to što je meni najveća mana u životu, to da se uvijek sramim pitat nešto ili zakoračiti u nešto nepoznato. Uvijek me mišljenje drugih spriječava i zaustavlja početi bilo što iskače iz normale. To mi također stvara problem u mojem sportu, nogometu, u kojem sam inače vrlo dobar, spriječava me pritisak od mojih suigrača i trenera zbog njihovih prigovora te zbog tog stresa koje mi stvaraju
mi jako pada razina igre. Još sam malo kasnije pričao s njim, uglavnom njegov najveći problem je bio to što se jako bojao tuđeg mišljenja. On je rekao da je čak u 8. razredu osnovne bio radio neke videe na TikToku gdje imao samo neke stihove pjesama i onda je tu dobivao neke preglede i skupio je neke followere, ali onda je nakon toga prestao zato što je dobio jedan video koji mu je otišao viralno i onda nakon toga mu videi nisu otišli viralno i to ga je obeshrabrilo i jednostavno je onda odustao od toga, ali je rekao da bi uvijek htio raditi nešto u vezi toga. I onda sam se sjetio i onda sam rekao sam mu, Buraz, ja sam bio tvojih godina kad sam ja krenuo snimati. I onda kad sam gledao to, gledam, frajer je drugi srednji, onak 16 godina. Onak fakat izgledaju kao djeca. Mislim, ja sam u drugom srednjem mislio kao, ja sam sad veliki dečko, ja sam sad drugi srednji, ja sam ovo, ja 16 godina, sad ću ja biti punoljetan, ja sam odrasla osoba. Da bude, oni svi izgledaju kao klinci, mislim, ja sam izgledao kao klinac, ali nisam to tad bio svjestan. I sjetio sam se, rekao sam mu kao, gle Buraz, ja sam bio tvojih godina, znači ja sam bio drugi srednji, ja sam imao 16 godina kad sam ja krenuo snimat videe, evo me sad 7 godina kasnije. Da, prošao sam hejt, da, sprdali su me, da, pisali su retardirane komentare, da, puštali su mi video u školi i smijali su mi se u lice. Nakon 7 godina ja zapravo imam nešto od toga. Zaradio sam pare, imam osobni brand, imam puno benefita koje sam ostvario zbog toga što nisam odustao i na kraju krajeva imam ono najbitnije, a to je neustrašivi karakter i samopouzdanje u ono što radim, jer nisam odustao usprkos toga što sam imao milion razloga da odustanem i što sam dobio masovni hejt i sve. I dalje sam nastavio, dakle, moja mentalna snaga, Buraz, je next level. Ja sam to njemu rekao da ga motiviram i nadam se da će napraviti nešto po tom pitanju. Rekao sam mu, gle, ako ti je stvarno neugodno, vježbaj malo prezentaciju, da pričaš bolje, da ne zamuckuješ, razmisli o tome šta bih htio snimati. Dakle, ja razumijem, kad si klinac, on ima 16 godina, ja sam isto imao 16 godina, jednostavno si u toj fazi gdje te jako brine to šta će ti neko iz razreda reći ili neki poznanik koji te prati na Instagramu, šta će ti on reći. Jednostavno si previše okupiran tuđim mišljenjem i još nisi siguran u sebe, nemaš izgrađeno samopouzdanje. A i kad si klinac, jebi ga, radiš onak neke cringe stvari, ja sam ih radio milion. Tako da razumijem ga u potpunosti, ali evo, nadam se da će skupiti hrabrosti, jer nakon 5 godina mu možda bude žao što nije krenuo tad. Da se vratim na priču o svom cilju. Dakle, iako sam ja imao cilj da ja njima dokažem svima krivo, kao ne, vi ste svi u krivu, ja ću uspjeti, ja sam to htio ostvariti u godinu dana, ali jednostavno to je premalo vremena da bi ja išta uspio napraviti u godinu dana. I da mi onda neko tad rekao, Buraz, za otprilike 5 godina ćeš, ajmo reći, djelomično ostvariti svoj cilj. Ja bi mu rekao, Buraz, 5 godina, frajeru, ko će doživjeti 5 godina? 5 godina je cijela vječnost. Ali evo ga, danas je prošlo i ko da je jučer bilo, Buraz, ko da sam jučer bio u srednjoj školi. I tu sam naučio jednu važnu lekciju, a to je da mi imamo planove, to jest mi radimo neke svoje planove, ali Bog ima možda drugačije planove i Bog nam sve u život stavi u pravo vrijeme i sve više se u to uvjeravam, jer ima nekih stvari koje sam ja isto također htio prije i malo po malo se ostvaraju, ali ne onom brzinom kojom bi ja htio, ali se ostvaruju i Bog ima neki plan i vjerujem da sve u životu će se dogoditi onda kad je za to pravo vrijeme, kad se treba dogoditi, kad si spreman, jer ja sam mislio da sam spreman, znači ja sam imao 16 godina, 17 godina, ja sam bio nabrijan, ja sam mislio kao to je to ono, ja sam najjači, spreman sam, kao trudim se, snimam videa, ja sam snimao 10 videa dnevno, ali neovisno koliko sam ja videa snimao, i dalje sam bio cringe klinac, nikome nije shvaćao ozbiljno, jer mi je trebalo vremena da izgradim osobni brand, da poboljšam kvalitetu videa, da shvatim koja je neka moja jača strana, koje su slabije strane, na koji način da snimam videe, kakav kontent da radim. Dakle, ja to nisam mogao napraviti u godinu dana, jer treba vremena da se izgradi nešto veliko. Apple nije prodao milijun iPhone-a u prvih godinu dana. Amazon nije bio milijarderska firma u prvih godinu dana. To su firme koje su se gradile 10-20 godina. Dakle, prvih 10 godina nisu ni bile toliko popularne i onda nakon 10 godina, nakon što su se trudili, nakon toga su postale multimilijarderske kompanije. Dakle, nije firma postala vrijedna $1 milijardu u godinu dana. Za to su trebale godine i godine rada. Na isti način, meni su trebale godine rada. Dakle, ja nisam mogao postati toliko uspješan i zaraditi toliko puno para i postati toliko uspješan influencer u samo godinu dana. Da, možda neko uspije
Da, možda ima malo sreće, da, možda neko ima bolje vještine, ali možda je neko stariji, možda neko kad krene sa 25 godina može puno brže jer je stariji. Ja sam imao 16 godina, dakle, svi imamo neku svoju vremensku crtu, dakle, svi imamo neki svoj vremenski okvir i jednostavno se ne možeš uspoređivati s drugim ljudima jer svako počinje iz neke druge pozicije, ima neko drugo predznanje, iskustvo, možda mu se poklopi faktor sreće, možda su neki drugi uvjeti, tako da svi mi imamo neku svoju vremensku liniju i sve će se dogoditi u ono vrijeme kad se treba dogoditi. I to je ono što sam ja sam bio nestrpljiv, ja sam htio, ne, ja želim sad, ali za neke stvari jednostavno treba vremena. Jednostavno je trebalo 5 godina da ja snimam content, da napravim neku svoju fizičku transformaciju, da me ljudi počnu više poštovati, da zaradim neke pare, da imam neke suradnje sa većim brendovima, da me ljudi počnu ozbiljnije shvaćati, da moja riječ ima neku težinu, da ja sad kad snimam ovaj video, da zapravo to što ja sad govorim zapravo ima težinu zato što sam zapravo prošao to i zato što imam godine iskustva. Dakle, da sam ja ovaj video snimio kad sam imao 18 godina, to je bila potpuno drugačija priča nego što ga snimam sad. Jednostavno treba vremena, treba iskustva da se izgradi nešto veliko. Ima jedna izreka, ljudi precijenjuju šta mogu ostvariti za godinu dana, ali podcijenjuju šta mogu napraviti za 10 godina. I to je apsolutno istina u ovom slučaju. Dakle, ja sam mislio da ću za godinu dana zaraditi 50.000 eura i da ću biti, na 500.000 followera i svi će me voljeti. Ja sam precijenjivao šta ja mogu napraviti u godinu dana, ali sam u potpunosti podcijenio i zanemario to, šta ja mogu napraviti za 10 godina, šta ja mogu napraviti za 5 godina. Šta ja mogu napraviti u nekom dužem vremenskom periodu, jer taj duži vremenski period se čini kao da je predug, ali zapravo tu dolazi taj compounding efekt, odnosno kad imaš one krivulje gdje ide ovako i onda eksponencijalni rast. U ovakvim situacijama ne dešava se sve linearno, nije sve da ide super, nego jednostavno ima neki period gdje se ništa ne dešava i odjednom može samo buknuti. To je ono što se meni dogodilo, ali ja sam bio nestrpljiv, ja sam kao ne, moram sad u godinu dana, a u potpunosti sam bio slijep na to, šta ja mogu napraviti za 5 godina. I evo šta se dogodilo. Ostvario sam neki svoj cilj, dobro, ovo nije zapravo nikakav specijalno veliki bitan cilj. Mislim, zvuči možda banalno, držao sam prezentaciju u srednjoj školi. Mislim, možda se na prvo čini banalno, meni ima neko značenje baš zbog toga što sam prošao sva ta sranja u srednjoj školi i znam koliko sam jako htio dokazati tim ljudima da kao mogu uspjeti, da ću uspjeti. I evo, sad se to i ostvarilo kao to je onda sad onaj quote kao, prvo ti se smiju, onda te pitaju kako si uspio. Kao, prvo je sve cringe dok ne uspije. Ajmo reći da je to djelomično kao moj success story, ako nije to nikakav veliki uspjeh, ali ima neko osobno značenje. Malo je zadovoljavajuće za moj ego, moram priznat, boostam si ego, realno, sam sebe glezam, ali dobro. Stvarno ima, za mene osobno ima neku težinu gdje sjećam se, prije 7 godina sam bio u srednjoj školi i trpio sam ta sranje, zajebavali su me. I onda 7 godina kasnije ponovno sam u srednjoj školi, ali onda držim predavanje o društvenim mrežama i ljudi me pitaju za savjet. Posebna stvar za mene osobno. Jer to je ono što sam rekao, stvari jednostavno zahtijevaju vrijeme. Kao na primjer kad posadiš biljku, ne možeš očekivati da će ona izrasti za jedan dan. Neovisno koliko ju zaljevaš, koliko sunca ima, neće narasti za jedan dan. Možeš ju zaljevati 30 puta dnevno, ali samo ćeš ju uništiti jer će onda zemlja će postati previše vodenasta i biljka će uginuti. Tako da moraš ju redovno zalijevati sa sunce i pustiti, moraš joj dati vremena, moraš dati vremena prirodi da djeluje jer priroda ne ide na silu. U prirodi se stvari ne dešavaju preko noći. Recimo, drvo kokosa se posadi i prvih 3-4 godine ono naraste malo i onda stane. Znači, ne raste uopće. Dakle, 3 godine ono stoji, jako je malo i rekao bi čovjek puraz, pa 3 godine već stoji, ovo drvo nije ništa naraslo. Treba ga posjeći, treba ga baciti, ono ništa ne vrijedi. Ali ono što se zapravo događa, ispod površine zemlje, taj kokos stvara jaku podlogu, pušta korijenje, zato da postavi snažne temelje, jer onda, nakon 3-4 godine, u jednoj godini naraste, 30 metara, i onda u godinu dana naraste više nego što je naraslo u protekle 3-4 godine. Ali zašto je to moglo? Zato što je pustio korenje, imao je jaku podlogu i onda je samo eksplodirao.
To je onaj eksponencijalni rast što sam ja rekao. Dakle, ti možeš godinama raditi nešto bez da vidiš neki veliki pomak i u godinu dana možeš ostvariti veći uspjeh nego u sve protekle 3, 4, 5 godina koliko si radio. To što ti radiš, to što sam se ja trudio, što sam snimao video, što sam malo po malo unapređivao kvalitetu videa, nije se vidjelo odmah. Ali nakon 5 godina vidi se ogromna razlika i to su bili ti temelji koje sam ja postavio dok sam bio uporan, dok sam bio discipliniran, dok sam se trudio da svaki video bude bolji, dok nisam odustao, dok sam bio mentalno jak, da budem discipliniran, da ostanem raditi ono što znam da je ispravno, iako mi svi govore da sam cringe, da sam glup, da bi trebao prestati ovo ono. Ja sam gradio tu mentalnu disciplinu, ja sam gradio taj momentum, ja sam puštao korijenje, ja sam izgradio snažnu bazu i onda sam eksplodirao, ajmo to tako reći. Znači, isto kao što imaš zgradu. Dakle, koliko je zgrada visoka, toliko te otprilike treba i biti temelj zgrade da ona bude čvrsta. I taj temelj zgrade je najbitniji, jer kad dođe potres, ako je temelj slab, onda će zgrada se urušiti. Zato treba izgraditi te temelje. A ti temelji se grade godinama prije nego što se išta desi. I to je ono gdje se testiraju ljudi, gdje je ono kao 3 godine radiš i kao joj, nemam baš neke velike rezultate, ali ima nešto, ali vidim da bi moglo biti, ali nije to ono što sam ja još htio, ali ti svejedno nastavljaš raditi i trudiš se jer znaš da će u budućnosti biti koristi od toga. To je taj test gdje većina ljudi odustane, gdje većina ljudi nema strpljenja, nema discipline, nema mentalne snage da nastavi kad ne vide rezultate. Ako možeš nastaviti raditi na nečemu, čak i onda kad ne vidiš rezultate, onda zaslužuješ biti uspješan i doći će tvoje vrijeme zato što si postavio snažne temelje svih ovih godina koje si radio bez da si vidio rezultate. By the way, ako si planirao krenuti s treningom od nove godine, klikni prvi link u opisu i prijavi se za online coaching 1 na 1 sa mnom, zato što do Božića traje akcija. Nakon Božića povećavam cijene za online coaching, ali ako se prijaviš prije Božića, onda možeš krenuti po trenutnim cijenama tako da uštediš malo novca ako planiraš krenuti od nove godine. Ako ti je video bio koristan, baci like, pretplati se na YouTube kanal zato što će biti još ovakvih videa gdje ću pričati o navikama, treningu, disciplini, mindsetu i svemu onome što ti treba da postaneš najbolja verzija sebe. To je to i završavam uvijek rečenicom, a sad pogotovo ova rečenica je točno za ovaj video, budi strpljiv jer velike stvari zahtijevaju vrijeme.